bayakwazi ngisho nokuthi uvale ukuzikhulula kunjalo endlini encane bakuvale thaqa umuntu athi efika endlini encane uthola ukuthi ubambekile kufanele ahambe ozikhulula athi uma efika ehlala phansi kufuka ukuthi bu bese kungenzeki lokho kufunakalayo kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni angiphinde nginibingelele futhi umhlaba wonke la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV kanti uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel ibizo lami ngumlekeleli umshana wakofuze Fulele uMashiya Mahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa kanti insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa zamkhombisana esinene saphuma ehlathini ekseni ngovuke sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe bathi umuthwe intombi ezithi zikabuka amaqede kuhluka imihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni kuxega isimilo amaqede ezikhodla amasokazo ngenamuhla bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nomne wethu unazo izibongo kodwa ha uma ngqoko utshwala bagengeshe usimonyo sentombi akhophoza umkhwekazi ukhiza khizane olukhiza emzini amanye amadoda ungena kwami ngiphume nenkabe iphila ngezimanga zagila zamkhwela mephuma emagcekeni ebese kwehla indaba ezimnandi ukuthi ufikile komose waba khona umehluko ekhaya awu wazisho umne wethu kushuthi ngiyaqeqesha ngiyakubona indlela ozisho ngawo ukuthi hayi ngeke ngiyabona indlela ozisho ngawo ukuthi ayikhona unzima kakhulu manje mfowethu newethu sizokhuluma ngani namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu ngifisa sike sibuka ubungozi bokudla igobongo elingafanele wayithinta indaba mnewethu uyazini ngiyethuka ke mina ngoba vele ngibuza kwenti sizokhuluma ngani ngike ngabiza la umkhulu uKhanyile wafike wahlubudla ubokhasini walichaza igobongo ukuthi igobongo liyinto kanjani alimiselwa nombani namhlanje mina wethu senginawe uthi wena ufuna sikhulume ngobungozi bokudla igobongo elingafanele mhlambe mne wethu ebukela umbukeli ungake mhlambe mne wethu sisikele phezulu ngokudla igobongo elingafanele noma mhlambe noma bakumisela igobongo elingafanele cha uyabona fuze mne wethu kunomuntu okuthola ukuthi udla umndiki nomndawo kanti abantu abadala abamembethe abafuna umndiki nomndawo bafuna adle ubulawo bomhlophe abaphakamise emzimbeni wakhe bese abahlambulula igobongo mne wethu into ekufuna ukuthi uyifune ekhaya uthola ukuthi ekhaya kwangidlwa inhloboni yokhamba ungatshela umelaphi wendabuko ngikushiso yini lokho mne wethu kwafika umuntu kumina esigodlweni wathi inkomo sisengidlile igobongo kakhulu ngithi mina hawu igobongo udlelani ngoba le gobongo odla wena alifuneki umkhulu wakho ufuna ukuthi umdlela umuthi omhlophe wathi inkomo senhlobweni ngithi mina thatha ubulawo uhambo osebenzisa bona 7 days uthe submisile ubulawo mne wethu engakabuqali wayesefika umkhulu wakho omhlophe wayesefika umkhulu wakhe wathi umkhulu wakhe mntanami usudla lento ke manje ngiyifunayo kodwa ke mina lo khamba ngangalodla lihamba lodwa hamba uyofuna amaqabunga ahlaza ebese uyawafaka bese uyangamukela emzimbeni wakho uyazi mne wethu lento oyishoyo uyabona uma ubuka ubulawo abantu abaningi ababazi ubulawo ubulawo umuthi omhlophe othi uma ufaka emanzini abandayo uma ushaya kanje ukhuphula igwebu nakhona igwebu awuvele nje ulikhuphule kodwa uma ukuthi uyakushaya ubulawo ithongo lakho lento osukuyenza uma ukuthi livumile lizokwazi ukuthi igwebu liphakame ibona kubulawo lobu mne wethu akhuluma ngalo iningi ke labantu mne wethu liyadideka ngempela ngoba ukuthola ukuthi omunye umuntu ngempela kufanele ukuthi adle ubulawo uthola ukuthi mhlambe uyabona yena ukuthi khona isimo sokhamba ekumele ukuthi aludle kodwa manje yina ngokungacacisele kahle bese avele ayiphethe imbenge avela athi hayi igobongo bese umuntu ziyaqala induku ziyakhala kakhulu uyabona lona kakhulu ngoba phela awukwazi ukuthi uma ungenayo imndiki nemndawe bese wena uzomisela igobongo lokulapha imndiki nemndawo uyabona lona
Manje mnewethu ke yini eyenzakala emva kwalokho lo muntu esewathathile amaqabunga wawafaka. Uyabona mnewethu wathi esewathathile amaqabunga ewafakile kulokho hamba lolu wasilishaya zakhuphuka into zakhe wasephelelwe imali esephelelwe umsebenzi engaseyilutho nje ngisho ekhaya abantu bengasamthandi eselesicwaco engasathandisisiki ngisho nomuntu ayethandana naye ubudlelwano sebucikizele beyangasekupheleni ngoba ubungozi bokudla igobongo elingafunwa abantu abadala uyakhula kunjalo futhi usuku usubahlubuka ngoba usuku uswamukela omunye umoya ongesiwona walapha ekhaya mhlawumbe kufuna sikuveze ukuthi igobongo alimiselwa umuntu osuke ewuthwasa kuphela kunjalo futhi igobongo kufanele sikucacise sikuvezela ababukeli ukuthi akubona bonke abantu ekufanele balidle igobongo ukuze into zakhe zizomhambela kahle kunjalo igobongo lidle nje kusuke kwabantu bakini abasuke belifunile bakutshela ukuthi kufanele ukuthi udle inhloboni yokhamba futhi uma usulidla le gobongo lela udleli kamuntu awudleli futhi esigodlweni sakamuntu ngoba usuke la uzoxhumana nabantu bakini mnewethu uyazi ukuthi masingatshela abantu kahle kahle igobongo ngangakusho lokho akushoyo ukuthi kufanele imise izangoma nenyanga ngoba igobongo into yasekhaya uyabona kuqala kwakuthi uma kuzaleka ingane mhlawumbe ugogo ekimfino amakhehle engaboni kahle ayelithathu iukhamba lasekhaya bese limisa ngaphambi kokuba lengane ayifaka isiphande aqala imisela igobongo efuna ukubona ukuthi lengane ngabe yalapha ekhaya yini uma igobongo like la ngapha kama ebese lengane bese bengayenzeli umsebenzi ngoba bayabona ukuthi lengane iyilongo. Ngiyakumisa mnewethu awufuni ukuma uma mbukeli weMpunga Yesintu TV ufisa ukwazi kabanzi ngale ndaba umnewethu ayibalulayo ukuthi igobongo kwake kwenzeke limiswe ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ngempela lengane le enenkulumo phezulu kwakuthi yale ekhaya yini zitholela incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile sikulobile lokho ngaphansi kwesihloko esithi umlando ngegobongo savele sabhala ngalento abantu abaningi abangayazi nabangayiqondi yingakho ngavele ngakhetha yona yodwa ngakushiya konke lokho kubi ngoba kuyinto vele abantu abayaziyo usungaqhubeka mnewethu bengifisa nje ukucacisa lapho ukuthi mawufuna ukwazi kabanzi ngalento umnewethu ayibalulayo zitholele incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile uzokufica kubhaliwe khona kwachazwa. Uyabona ke mnewethu umuntu usidlile ke igobongo useyagula ngangasiza omunye seshawe stroke kwakhona indlela engemhlambulula ngayo ukuthi aphinda phile into ebalekile engayitshela umbukeli ngengakafika ekuthenini le nto angayilungisa kanjani uma uzazi ukuthi kunegobongo kufanele ulidle noma ebusuku uyaphupha ngalo uyazibona izibonakaliso zikhombe egobongweni wena lapho usuyaphuma usuya kumuntu uyobuza ngokuthi kufanele udle inhloboni yegobongo awuhlukile nengane engezwa ethi itshela kodwa le besenze okunye omunye umuntu mnewethu uzothi imaphi lawo maphupho angivezele ukuthi kufanele ngidle igobongo uyabona lonto mhlambe nje uma singabenzela isibonelo sibasikele mhlambe noma abe mabili amaphupho ngizobasikela nje abe mabili uma kufanele ukudla igobongo okokuqala ukuziphupugeze bese kube khona insipho kube khona igwebo ozolibona kwesinye isikhathi ebese uphupha mhlawumbe ubona belungu noma ulala nabelungu lokho hayi ngoba kusuke kuyisilwane lapho sokukhonjiswa ukuthi nomoya kusuke kufanele wena ukuthi uwamngele ukuze ukwazi ukuthi uxhumane nawo ngoba lo moya uwazi uma uzophupha futhi amaqanda amaningi yayizwa lonto kusuke sekufanele ukuthi nalapho ubheke ukuthi ngempela ngoba lokho kusuke kuyimpawu ukuthi ngempela kufanele ukuthi kube khona igobongo elithile uzokwazi ukuthi umiselwe lo yebo amaqanda futhi mnewethu ayaba inhlanhla wezwa lo kodwa kasungena kakhulu ngokwamaphupho besithi ake sisike nje ukuthi yimapha amaphupho uzothi mhlambe mawulele ebusuku wabona ubone ukuthi cha la khona igobongo ngempela kufanele ukuthi ngilidle. Uyabona mnewethu ezinye impawu ngale kwamaphupho ezikhombisa ukuthi kufanele udle igobongo okokuqala iyafa imizwa kunjalo kufanele udle igobongo okwesibili ungabi nakho ukulangazelela ucansi kanti abantu abadala abakwembethe kunegobongo kufanele ulidle okwesithathu bayakwazi ngisho nokuthi uvaleke ukuzikhulula
kunjalo endlini encane bakuvale ithaqa umuntu athi efika endlini encane uthola ukuthi ubambekile kufanele ahambe ozikhulula athi uma efika ehlala phansi kufuka ukuthi bu bese kungenzeki lokho kufunakalayo kunomunye ubaba mnewethu abamvale izinsuku ezo7 ngoba uyengafuni ukuthi adle igobongo akaphumanga wahamba empampathi ebuza kodwa into ayeza washisa impepho esebabuza ukuthi iliphi ukhambe kufanele ngiludle iliphi igobongo kufanele ngilidle ukuze into zami izongihambela kahle yabona asike sithi ke mnewethu ke nangoku umuntu usendlile igobongo elingafanele simlungisela kanjani lo muntu ubuza kumina mnewethu cha okay ngisahamba nalodaba ngisahamba nalodaba kulungile okay umuntu osuke edla igobongo elingafanele washayeka empilweni kwaphela abaningi bayaphupha akunjalo mnewethu yabona umuntu mfowethu ngangikhuluma nenye insizwa ngeke kodwa ngiyibalule kodwa ngiyazi ibukile la igobongo mnewethu yabona uma ke walidla kungafanele ukuthi ulidle uphupha ube inhlabathi uphupha ube inhlabathi yazi kufana nani kufana nomuntu othola ukuthi wazalwe mbele bese emntwini afika athi lo muntu kufanele ammisele igobongo kungafanele ngazalwa ngembethe mina kodwa abakazi basho omkhulu ukuthi kufanele ngidle igobongo ngazalwa ngembethe mina sengambula angaze ngidle igobongo akufanele abantu bacreme ukuthi umuntu ozalwe mbethe kufanele ukuthi adle igobongo akunjalo bafowethu akunjalo bengiseNewcastle ngombula omunye usisingubo umlando lempunga Yesintu TV uzongibuka nje ngithe ngimbule ngubo fuze kwanqanqazela indlu yonke ngihamba nomfana omncane ongishayelelayo kwanqanqazela indlu yonke fuze wakhala ubhuti wakhona ngoba phela masifika thina basibuka le ngane ezizodlala sithe sesiwenza umsebenzi wakhala ubhuti wakhona wathi magubana usahambe la ngeke uhambe la ngingambulile kwakhala umama omdala wathi mina nje ngambula kodwa yenziwa ngane ngiyabona ukuthi kwadlalwa ngami mhlawumbe mnewethu nakuba ngibona kona ukuthi esihlokweni siyaphuma kodwa manje umbukelo wempunga Yesintu TV ulangazelele manje ubuzo ukuthi kanti yini le owuyenza sasimbula ingubo kodwa manje uyamncisha kodwa ke ngoba nawe wazala wembethe uzomthinta umnewethu ukuthi afike kini azokulekelela mhlawumbe komunye kuduma ukuthi wakade usushisa impepho lapha wayishisa impepho ngenye indlela bethuka hayi ke phela lapho kusekuzima kakhulu yabona impepho mnewethu kusafuna sesikhuluma ngayo impepho ngelila ukuthi iziphi impaya ufuna uyibheke ngezempepho ukuthi mnewethu lalela ngikhulumile ngempepho kodwa bengakakhulumi ngokuthi impepho uma kusuyishisa ubona kanjani ukuthi kuyezwakala bengithe ngisazokhuluma kuzofuna sisidingide nawe kuzofuna sisidingide leso fuze lihle asike sithi ke Ngcobo yazi umsebenzi wonyakazisile yazi uyacwebezela angazi noma lokhu ngikubona ngedwani kodwa namukela uyabona umuhle mfowethu uyacwebezela umuhle kodwa manje mnewethu le nkulumo oyikhulumayo uthinta ukuthi umsebenzi ngwenze kahle ngiyacwebezela ngisho ukuthi bengimubi mina cha angithi vele mawusekoza umsebenzi wabantu abadala kufanele ngaso sonke isikhathi kube khona ushintsho esibonayo noma kade uvele umuhle kodwa manje sekudlulele kwamanje nami ngibona ngenye indlela kodwa omunye umuntu ngiyakuqala yabona ngibuka nale ntombi nje le ebukile njengamanje sekuvele kwaxega isimilo kwahluma isihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni kodwa ke mina bafowethu sengithathile ingakho ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca sengigcwele bafowethu uyena uNdlunkulu uma ukuthi uyamdinga omunye oyokhuluma nami mnewethu ake ngithinteke manje ukuthi umuntu uhlambuluka kanjani ukuze aqonde kubantu abadala esedla igobongo elingafanele okokuqala kufanele agezwe ukugeza kwakhe akudinga umuthi ukugeza kwakhe kusuke kudinga inyongo negazi nomswane imbuzi ekhaya ayocela intethelelo kubantu abadala ebese bahlambulula ngoba basuke sebengcolile noma axhumane nathi simhambise
emanzini bese siyamgeza simcelela uxolo kubantu abadala hayi ngomuthi ngoba ngeke ufike ungcolisa abantu abadala ngomuthi ebese futhi uphinde ulanda ezinye izihlahla futhi zomuthi uzoba ngcolisa kakhulu kunakuqala uzodinga manje ukubahlambulula ngesimo senyongo negazi ebese inkulumo yakhe iqonda awukho umgqomo wokulahla umuntu kunjalo kodwa uma uzisola kubantu abadala ukuthi lapha uhambe washayisa wena uxolo lakho bayalamukela uma lokho kwenza ngenhliziyo yami nethobekileyo kunjalo mne wethu sesikhulume kakhulu mne wethu uma kukuthi bafowethu nisafisa ukucaciseleka kwezinye zezinto eziningi ezahlukene uma kukuthi uyazazi ukuthi wamiselwe igobongo engelona kubalekile ukuthi leyo nkinga uyilungise yipi into enza ukuthi ungcole mawudla igobongo engelona uzokhumbula ukuthi thina njenganabantu asefani namathonga wefani uma uzothatha impande ethile igobongo elokwelapha into ethile manje wena uma uzodla leyo mpande uthola ukuthi abantu abadala bakho abakwembethe abayidingi usuke usubangcolisile ngokwenza njalo ngiyacela ukuthi ke niqhubeke nibukele la kuMpunga Yesintu TV sisazoqhubeka njalo nokuthi siyifake imifanekiso eqoshiwe efundisa izinto eziningi nexwayisayo siyacela futhi ukuthi udlulisele komunye lomfanekiso oqoshiwe bese niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV umne wethu ke bafowethu uma ukuthi niyamdinga inombolo zakhe izona lezi enizibona udlula njengamanje muthintene mne wethu awuphinde ubakhumbuza ababukeli ukuthi usebenzela kuphi mne wethu ngisebenzela eClermont ngitholakala ngoLwesine nangeSonto ngoba fuze umfanekiso lo oqoshiwe uzohamba umhlaba wonke ufika naphesheya kukhona engicela ukukucacisa mne wethu usibani samathongo uma ufika kuyena ngiyacela umbukelo Impunga Yesintu TV angisebenzi ngomjolo lesiphiwo lesisijule kakhulu emanzini ngesikhathi ngisinikezwe akushuwa ukuthi ngosiza abantu abajolayo ayikho into enzima njenganokuthi umuntu agibele esuka le kude eze kumina ezofuna ngemsize ngomjolo ezofuna ngemsize ngothando ezofuna ngimtshela ukuthi uthakathwa ubani unokwa ubani usibani samathongo lo mawufika kuyena nokucacisela ngokuthi wembethe ubani ukhala ngani ufuna ngoba mina ngisebenza ngomsamo ngikholelwa ukuthi ngisho uthakathwa nje kusho ukuthi kukhona okuxegayo emsamo okonakele emsamo manje umuntu ufuze lihle uma ngabe ngamtshelanga ukuthi uthakathwa ubani uyawubona ukuthi akanene bese kuba buhlungu-ke bese ngithi mina thatha inkomo yakho uphume ngoba lento ifuna siyezi la ekhaya lesiphiwo akusona sokudlala sijulile kakhulu akusona lesiphiwo sokuqhatha nesokuxova imindeni ngoba uthola ukuthi manje umuntu ufuna ukuthi umefika kwiMpunga Yesintu ngithi wena umfowenu uyakuthakatha hayi leyo nto ayisebenzi yonke wena into ekufanele ukuthi uyenze kufanele ukuthi sikulungisele umsamo ukuphakama ithongo lakho bathi noma bethakatha lichithe yonke lonto ithongo obuza la kuthini thina lethi ithongo liphakeme bayagadla zephuke ingakho mina ngugqilaza umthakathi sabathe uyagadla akwenzeki zephuka uyagadla zephuka bavala omaguyane bavala opheshe bavala omdumo hayi ngeke ngifuna ulibu usugijima nabo ngamsuku imiso omunye uthi baba ngicela ukubuza ukuthi ngawuthola umuthi okudlisa umntwana ngithi uzongcolisa isigodlo sami uzosigeza ngani ngicela ungisukumele uphume uhambe la ngoba uzazi uzofuna udlisa umntwana ufuna umuthi okudlisa ubaba umntwana ayi asiphethe lembenge bafowethu ngiyabona kona sekuvuleka amakamela amaningi siyacela abafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV umne wethu ke izona inamba zakhe lezi ozibona zidlula Impunga Yesintu izuyifaka inombolo yayo la le nombolo nje ozibona abafowethu ezamne wethu uMagubane ake sibonge kakhulu ngokuthi niubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi niudlulisele nakwabanye bese sithi nje impunga Wayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe Wayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe Wayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe Wafika inyoni yahlala phezu kwakhe Wafika inyoni yahlala phezu kwakhe